دوستان عزیز صبح خیر، خوش آمدین به کانال ما. خیریت که امروز ویدیو کرده استم من ولوگ هر روزه دوام میکنم. امروز 26 مارت هسته. بینین چقدر هوا بیرون بهت خوش رو بهار، هوا گرم، شمال نیست. شب تا سحر بارون بودک، بارون گویم موزی بس کردک، اما خیلی هوا بیرون خوش رو. امیدوارم که دوستان عزیز شما نیز صحت و سلامت هستین، خرسند هستین، خوشبخت هستین. گویم من این صبح سحر خرسند، هوا نغز، اینترنت هست. علاقه بسیاری ها نایستیستم. من ویدیو پرداختم سحر کتیم بسیار نایستیستم که برای چی یک هفته نبودین. برای اون که دوستان عزیز اینترنت نبود، یک هفته دراز اینترنت نبود و سیما وقتی که شمال سخت شد یک دو روز سیما پال نیستی کنده شدن، آمده چند بار چسباندن گویم سیما را نکی کار نکرد اینترنت و بعد گفتن که علیش کنین سیماتونه و گفتم مالش بیاین علیش کنین. گفتم لیکن روزی جمعه همون روز ویران شده بود، نه وای کردن. آمده چند بار ساز کردن نشد. اوجه روزی شنبه، روزی وخت نوی بود، روزی یک شنبه نیز وخت نوی بود و نوروزی بود. نوروزی در تاجیکستان ده همه و عادیخ، برای همین همه جا محکم، همه جا عادیخ بوده، هیچ که آمده ساز نکرده. و چقدر التماس، چقدر وای کتی من هر روز کمپانی تلفن میکردم که وای کنین بیاین اول همین اینترنتی من ساز کنین که تا که روزی جمعه کنکورس هسته. گفته برای همین خاطر من به حد بسیار وای کردم. حتی من شوهرم گفتم که بازار هفته همون سیمش ختون خریده بیاین. گفتم من خودم خریدنی بودم سیمش، سیمی نغز خریدنی بودم که تو که همین و خیلی هر دفعه هم خیلی احوال نشود گفته. لیکن بازار ده یگان جا ده سیم اینترنت نیسته، نیفتن شوهرم و کمپانیا ده خودش ده سیم نبودک. ای خودی دوشنبه زکس کردن آوردن، بعد دینه ای سهر گویم تا ابیته فقط همی سیمی مویا اینترنتی مویا گویم ساز کردن. خدا باش کرد دینه اینترنت پیدا شد. سیاوش اونجا داد زده است ترزها کشودگی هوا بیاد خوش رو، هوای تازه در دوسته ترزهای همونجا کشوده موندگی هستن. پیش سیاوش رو میکنی من این طرف نیست وایش کشوده. من ساز کشه ته نیلوفر چی به اونجا ده پرستایش تو ته مشروم شه نه پرتاش آخه نیلوفر بیرون میبرم. گفته سهر کسی چیری پخه کنی، چیری پخه کنی خراب کده موندیشه گم نشوده، نرفته باشد یگانجا دهنه بر حالی سامشو. دین بگاه مهمان آمده که بود خانه، مهمان ها نو رفتن گویم نو گسیلشون کردن بازی رفته خانه های جمع کنم. بعد یابید کنکورس جمع بس کردن در کار. من سیاوش اول خواباندن در کار، با کار برو کردن در کار. بعد بگاهی ماماش تکلیف کردن خانه میبینیم که نمیشد رفته آنم خیلی. و باز و ویدیوی سمانه که نوروزی همش منتج میکنم. امروزه پگاه نصیب انشالله ویدیو میکنم بعد میپرتم برای اون که حالی نمیدونم چند تا دیگه ویدیو هسته همین وی منتج کرده پرتافتن میگیرم. بعد تا همون گویم همون روز آمده نه میبینیم. منم خیلی دوستان عزیز امروز 27 باشد یا که 28 به فکرم 28 مارت و ابیت روز من اینجا اکروشکا تیار کرده استم. من و ردیسکایو بودرینگشه تازه کردم، مایده کردم کابوتیوشو نیز مایده کردم میهنوزم اینجا چکه و آشکتی میخریم. هم کمتر آشه کمتر مانتو هسته گویم. امروز هوا که گرفتگی شمالک که او خنک نیم شورانو بهار علاقه مارتم با آخر رسیده است. دوستان عزیز و گرامی اکروشکا من تیار شد به نهایت با لذت. سر کابوتی و وای کردم شکلی تو که آخران گفتم آنم خیلی بهار شده دیگه فقط آدم کابوتی چکم خیلی چیزا میخواهد. دوستان عزیز بینن این وای
пакети вакуумни пакетам хо пакетои нағз ҳастае ки ман ҳама мишкаҳои кӯдакҳоя ҳамаш нағнҷидаку хай аммо мишкаи калон бо хай якчанта мана ин зайчику филчашу бо якчанта дика мана хай игрушкаҳои майдачашу ман инои ҳамаша андохтам ва вакуум кардам. ҳамаша палисос кардам хай мишкаи аз ҳар калони бад мани углошта инҷоҳошта хушрӯ нағнҷида гӯем ҳамаш беҳад душвор буд даҳанаша маҳкам кардан. барои ҳамин як дута сета мишкаи дигаш мондагӣ ҳаста хай ва қати курткаҳо дига пакети вакуумда вай мекунам. бидин чӣ қадр майда ҳак шудак ҳамаи ҳамин тобистони дароз дар кор намешад. ин мишкаҳо пури чангу хок мешаванд меистанд. барои ҳамин хел вакуумда гирифтаму шикафта мемонам меистанд. бинен борон ай саҳар ай ки майда борон задистай ҳаво беҳад нағз хунук умуман нест. бинен шамол несте фақат боронай тамом беҳад ҳаво хушрӯ трезак шуда монда. ман ҷида пирашки вай самбусаи деги кардистам зуволаҳои ҳамаша майда кардам ва инҷода каме пиёз сирх кардистаму пасо пиёз хобай миги инҷа пиёзои камтарак сирхат кунам шуна ва инҷода картошкаи аллакай ҷӯшонда пюре карда мондам. ози пиёзаш сирх шавад меандозам чаю шир меандозам ва тунук карда печонда мегирам. мисол дӯстони азиз обеда имрӯз пирашки кати окрошка мекунам бо имрӯз. дӯстони азиз бинед пирашкиҳо чӣ қадраш мондагӣ ҳамаша хӯрдем. як ҳамин вай пур шуд гӯем ҳамин косача пур шуд ва ҳамин қаки дигаш монда 4 донаш гӯем. ози ман каме мастоба кардам ва беруна бинед чӣ қадр торик ҳастай 12 дараҷа ҳамин рӯзи дароз фақат борон зада то ҳола гӯем нав ҳамин бинед ҳози борон нестай хайрат то ҳамин бегоҳи рӯза фақат борон задак ҳама хал борон сахт зад ки ҳамин ҷоҳо пури об шудак ва бегони очамшон омада буданд камтар шиштану ва бо рафтану гӯем ва ман инҷода камтар мастоба кардистам. ози биринҷиша меандозам камтар баланд кардам ки камтар сахттар ҷӯшадту вай кунамша биринҷиша андозам ва ози хӯрок тайёр шавад кӯдакода метиюм ва сиёҳуша бинем чӣ хишта ва баъд ровада сарошона мешум пага насиб иншолло садик пага нилуфар садик равад. баъд якбор хонаҳои ҳамаша мехом пурра уборка кунам палисос кунам тоза кунам пага кор порумо гӯем шавум полнисти куркаҳоя динашиштагӣ будам ҳавоя мехом вайда мондан пакети вакуум кунам ҳамашаё монумшонам ман гӯем пага кор бисёр. ва ба рӯзи сешанбе ҳамаи падаркоҳое ки гирифтан ҳавоя бурда отправка кардан дар рӯзи сешанбе. ҳанами хел дӯстони азиз биён акнун ҳамин кати влога ба охир расонем. ҳамин кати гӯем бо ҳатман пагаҳ бо влог мешад ва имрӯз гӯем уқа бисёр сёмка ҳечи накардам ман барое ки мехостам пура амон ва пирашкини сёмка кунам ки не ки натонистам барое ки кӯдако сиёвуш беҳад ғам дода инҷихӣ кардистед намедонам барои чӣ. ҳамин хел ман бояд ки даруни инода коғазча нависта монам номошонда нависам рақамҳои телефон нагӯем ҳамаша танҳо манин якташ ҳамин хуҷанда будиян хуҷанда исфара мерад ва инош сеташ душанбе мерад гӯем. анаме хел интизор ҳамашон телефон кардан ҳамашон вай шудан рафтем оптим. анаме хел дӯстон ҳамин кати хайру хуш кунем хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошен
ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. Сиёҳуш бине муслим ино ҳамашон ҳаминҷода буд, хонаҳоя титкара ҳама игрушкаҳо бировардан. Титкара гуфтам ха ҳеҷ гап не. Асос он ки имрӯз бозӣ кунанд, пагah уборка мекунем. Чӣ тиё? Чӣ? Жвачка? Чӣ тиё? Ман нафаҳмидестам вай чӣ гуфтеста. Хай гӯ Сиёвуш? Малиш. Хай гӯ Сиёвуш? Хай. Мама.